singende gebied. En hy het die tekst vers verkeer Psalm 98 vers 1, sing verkeerd van die Here in nuwe lied. En vanoggend, my broers en susters, sal ons sing verkeerd van die Here. En elke lied sal nie wees vandag. Ons sing dit saam. Lekker opgewek. As jy was in voortrek, ons sal aan as jy vanoggend staan op, my broers en susters, want dit is die kenmerk van ontwikkeling. Ek groet in besonder vir ons 93-jarige aanbied ons ook as Sister Lens vandag in die kerk. Nee, George en die Kingsbos in die Christus. Psalm 351. Liefde U wat my gemaak het, na U beeld Heer. Liefde wat U troon versaak het om my sondaars te vergeef. Liefde dankbaar wil ek my nou aan U ewig by. Psalm 350, vers 89. Liefde U wat my gemaak het. Yeah.
scripture for the new week. This is what the Lord says. He who created you. Fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Daily scripture, this is from Isaiah 43 verse 1. Watchwords for the day. O Lord, you have been a refuge to the poor, a shelter from the rainstorm and a shade from the heat, for the blast of the ruthless. Isaiah 25 verse 4. Doctrinal text. An angel of the Lord suddenly appeared in a tree to Joseph in Egypt and said, Get up, take the child and his brother, and go to the land of Israel, for those who were seeking the child's life are dead. Matthew 2 verse 19 to 20. To him, Lord God, to your hearts we raise to give you thanks and worthy praise for your most high creation, glorious angels near your throne, with one voice. Angels us to pray. Thank you, Father, that we know that you are our refuge and protector. Your guardian angels stay with us even when death threatens us. You grant victory, salvation, triumph, restoration, and your grace to your children by day and by night. We worship and praise you. Amen. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre. Wie was al eens so welkom in die huis van die Here. Maar ek wil nou ook in die staanspoort wil ek julle sê welkom. Welkom aan ons gaste. Welkom aan die kamerlid op vandag het. Ons fees. Ons gemeente is 98 jaar oud. En ons wil die Here net dankie sê vir sy goedheid en vir sy genade. En in dieselfde asem dan wil ek dan ons gas oor, en dit is die dienstboom aan het oor, hulle is die vreemdelike vir ons nie. Ons op hulle in ons midde verwelkom. Broer Reggie, broer Albert en die koorlede, broer Benny, ek kan nou julle paar name noem, maar dan moet ek maar allemaal sy name noem. Ons wil vir julle elke sê, weer welkom hier by ons. En ons vertrouw dat die boodskappe wat jy saam vir ons kan bring, hier op die, dat dit alles tot eer en verheerliking van die Here ons God sal wees. En vir ons as gemeente sal stig, dat ons dit op verandering sal hou. Baie dankie en weer welkom. En die volgende moet ek die voorhou die aankondigings vir die week. Ek het ook nog gesê met die gasten ook. Vir ons gasten, ja. Vir die speciale gasten dan, ek moet dan sê, die speciale gasten, hier sit er maar hele paar van hier, ek kan nou nie sommer hier oor die gehoor kyk, en dan sommer nie sommer uit, sien dat nog nie, maar ons moet sê, baie dankie, het sister Lees as maar reeds uitgelig, en haar naam was genoemd, sy is toch net so speciaal vir ons. Sy is net 5 jaar jonger as wat hier om hier te oud is. Ons sê vir haar dat ook baie nou het al die speciale gasten wat hier is. As ek nie die naam genoem het nie. Ons neem kennis dat die vandag saam is. Baie dankie. Ons is hier vandag, want ons kan moet nog feest doen, maar ons dink aan die, wat die vandag die saam met ons gemeente. Dat baie van ons gemeentelede, wat soos allemaal, maar op sondag, wil optrek na die huis van die Here en die Here hier kom aan bid. Maar dan het ons dan nou ongelukkig gestaan aan die soort is, wat dan nou nie kan wees nie. Hulle is op Bethlehem, hulle is op krankelijk, so mate dat hulle nie kan loop op tyd dat hulle hier by die kerk kom. En ons wil aan die soort is, wil ons dan
En daar is een paar wat daar nog niet hier is. Die is hier in die ochtend nie. En ons wil hulle graag die name doen. Ons dink aan die siekes. Vandaag hier dink ons aan broers Alfonso May. En dan van die sisters. Sister Patricia de Waal, Helen Engel, Ruth Hendricks, Elizabeth Isaacs, Anita van der Linde, Lavina Michaels, Meredith Besser en dan Helen Wilson. En ons glo dat, alhoewel hulle nie hier is in lichaam en siel, in lichaam nou nie, precies hier is, weet ons dat hulle in een geest samenkomt hier wil wees en is. En daarom wil ons dan ook voor die Here bring en ons wil 'n gebed spreek dat die Here hulle sal aanraak en dat hulle spoedig dit sal gesond raak om weer hier in hierdie banke in die gemeente te kom voorsit. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die genade. Dankie dat U, o Here, die God is na wie ons kan gaan as ons skoonlik voel, as ons siek is, wat ons ook al pla. En in hierdie geval bring ons ons siekes, Here. Bring ons voor U en ons smeek U, Here, dat U hulle sal aanraak, soos wat die siekes gesond gemaak het, toe hier op die aarde gewandel het, en dat U vir ons gesê het, Here, dat U vir ons die krag gee, as ons glo en ons bid, en ons vra dat U hulle sal aanraak, en sal gesond maak, sal ons U dit doen, en sal ons dit verkry. Daarom los ons hulle, bring ons vir hulle voor U, Here, ons los hulle by die troon in die opgeleef, en ons smeek U, seën hulle, maak hulle gesond, rig hulle op, dat hulle weer hulle plek het kan ontstaan. En dit is in die naam van Jesus Christus, met baie zeggen, Amen. Elke donderdag is hier by die kerk 'n sokkomwys. Hier is baie behoeftiges hier in die gemeenskap. In die gemeente en in die gemeenskap. En hier is baie mense wat aan 'n donderdag hier kom en dit nou skryf en dit seker maar die enigste maak is wat hulle vir daardie dag kan hê. En ons doen dit 'n beroep op elkeen van u. As u dan nou kan help die werkkomitee wat die elke donderdag kom en enige bestanddele die non-perishable wil sê. As u kan bydra, dra gerus by. As u kan monetair bydra, dra gerus by. Ons gaan gebid. Die fondse is nie altyd daar nie, is nie altyd genoeg nie, maar ons vertrou op die Here, dat hy tot een en elke van ons hart sal spreek, en dat ons dan ons hande en ons beursies en ons harte sal opmaak, om dan nou te kan gee, dat andere ook kans kan sien, om te lewe. Baie dankie. Ons sal later die geleentheid kry, ons sal gesangsin, en dan kan jy, kom ons doen maar nou, ons sal gesangsin nou, en dan kan jy geleentheid kry dan nou, om dan enige bydra wat jy kan jy dan ook aan het bydra. Ons sal dan gesang 383, gesang 383, vers 1. Wys die een ons eens weer, Benito. Die maak lees die voor. Yeah.
sê vir die bydrae. Dankie vir die mooie reikers wat hy nou vanoggend hier in die kerk preek. Dankie vir elkeen vir bydrae. Volgende week is die weer van woord CFA. CFA sal volgende week die weer waarneem om Blommerdam te verskaf vir die kerk. Gemeente nuus. Tekstboeke. Wie weet elke jaar vra maar dat jy maar tekstboeke maak. De tekst bestel op de tekst hier, dat het een tekstboek kan bestellen, dat het met tekst afgeleverd wordt. Want zo bij keer dat bij je niet weten wat er laat komt, dat ook vandaag aan de die tekstboek beschikbaar en dan komen die dan op een teleurgesteld. Dat is een tekstboek die tekstboeken kan niet besteld worden met die, maar voor de dan wordt afgehaald en de tekst is afgeleverd. Die tekstboek wordt 75 jaar en dan die hardomslag Engels en Afrikaans wordt voor de 35 jaar. Wanneer je dan nou die bestelling geplaatst, je kan ook als er nog potentieel is, dan komt. Je geld die komt betaald en ons zal het zo aantekenen. Of je kan de EFT en dan net als bewijzen gebruiken tekstboeken, die naam natuurlijk en tekstboeken, net tekstboek, hoe ook. Stel daar zo en ons zal weer dan ook, wie betaalt het en wie betaalt het. De volgende dan. En trouwens, die afsluitdatum voor wanneer je kan die tekstboeken komen bestellen, is 1 augustus. Neem kennis, 1 augustus, als je later die nou kan komen om dan nou die tekstboek voor volgend jaar te komen bestellen. Dank je. Volgende week, de 18e, zondag de 18e, om 9:30 zal die kerkraad in Puntko zal het werksboeken hier. Die weet alle organisatieleiders en dan ook onze deputies wordt gevraagd om alsjeblieft hierdie werksboeken te komen bijwonen. Het is toch belangrijk dat je daar komt onder die indruk op bewust maakt van zekere dingen wat gedoen wordt hier, wat het niet skeefloop. En waarom is het komen met die financiën, die gelden wat ons heeft van die organisaties, die rekenen, wanneer die gelden we heen, hoe we die gelden we heen, ons vindt nog uit, dat daar zo'n beetje van bij elkaar praten is, oor daar aspekte. En dit is al deel van die dingen geweest, wat ons met die wil klaar, alsjeblieft. Zo, neem kennis, volgende zondag, 8:39. Hier in die kerk. Ons behoort hier niet te lang te houden, maar het is belangrijk, die informatie wat ons voordraagt, het is belangrijk dat ons allemaal tenminste op diezelfde prijs kunnen. Wij dank je. Volgende week is het ook die middenconcert, als ik het zo kan zeggen, van die DSA. En dat zal weer om 3 uur. Die middag en dit wordt gehouden bij die sportcenter, die Western Cape Sportcenter in Kuilsrivier. Die eerste, dit was die oude, wat is school wat daar was? Die oude Bokkeling, ja. Waar die oude Bokkeling was, dit was dit ook zo. Niemand kennis, als je nog in die kaart hebt, hier is hulle. Die kan met hulle praten, hulle is genoeg kaartjes daar, om aan die te verkopen. Die bezaakcommissie wordt gevraagd om alsjeblieft op zondag de 26e net daar op een dienst. Net maar een paar minuten af te breken, of niet een paar minuten bespreken. Dank je. Vanmiddag om 2 uur heeft die Cape Peninsula Battalion of the Boys Brigade en hulle hier, hulle vergadering, is vrijdaagse vergadering, maar op vergadering. Stressvergadering. Oké. Stressvergadering is dat vanmiddag hier die Boys Brigade Cape Peninsula Battalion.
En dan die sluit so een of twee belangrike datums om te onthou. 2 Augustus, Women's Association will be celebrating 60 years of ministry. En dan in 9 Augustus, Women's Day, dress up like queens. And then, our festival committee is busy with a fundraiser in the form of plaque with your confirmation text and date that will be printed on there, of course, and that will be available at a cost of 120 rand. If you are interested, you can contact the office of Praat met meneer, and ek dink hy is ons kontak my naam sal gee. Sister Mercer. Ja, Sister Mercer. Yes, Sister Mercer. Okay, and then the last one is our offerings are 100 rand per month, and we urge companies to please look at ourselves. We can't go in ons kyk hard en lang van onszelf miskien en eigenlijk sukkel ons met onze betaling van onze tekstijden. Dit is nie die in ons gemeente was, maar overal wat ons gebeur. Daarom is die beroep. En ek vraag, wanneer ons die beroep die doen, dit is nie om mense te gaan kom. Doen die beroep wat ons moet doen, verantwoordelijk. Die finansiekomitee is verantwoordelijk om die gemeente betyds in kennis te stel as ons gevolg zijn. Oké, baie dankie vir die understanding that and waar we appreciate. Dan, die vier wonderlijke geleerdheid. Die vier wonderlijke geleerdheid is speciaal. Zo en verjaardag en eerst Sister Joanne is 41 is next to try. Wat is dokter die naam? Gia. Hallo Gia. Is dit jou verjaarsdag? Oh, wonderlik, wonderlik. Ongelooflijk vir jou en vir Joanne wil ons die Here se goedheid en genade en sy guns net op julle lewe wil ons vir u toewens. Die teksvers wat ons vir u voorhou, is ek gaan dit lees as 'n Engelse teks, né? Whatever your hand finds to do, do it with your might unto the Lord. Seën hom, prys hom, dank hom, want hy het nog 'n jaar by julle lewe gevoeg. Maar nou wil ek iets anders vra nou. Meneer, ons gaan die twee vrouwen na vore te kom, Jill en kom na vore toe, ons dan nog gaan sing. Ons gaan sing en dan refrein. Ja, as my vrou by die gemeente moet dan op te staan, maar jy kan nie daar staan en daar by sit nie. Want meneer kan nie, allemaal dan kom in die aanvat nie. Ons vraag waar ek neem na vore te kom en dan staan die gemeente ook op. Want ons sing natuurlijk vir onsself by die wonderlijke gemeente van 98 jaar wat die Here hierdie bediening staande gehou het. En die gesangvers wat ek gaan sing is gesang 1, die ou liewe 4, 2, 5, vers 1. En dit is wysie 1, 6, 7, Benito.
die dankie sê dat jy gister hier gekom het en ons manie soek afgelaat het. Baie dankie sê vir die woord. En ons hoop dat ek dan nie sal hang of nog te laat dat ek hier vergeet. En dan dit is amper Shiva Valentine's brood afgestel. En ons neem met hierdie se kennis. En ons wil namens die gemeente Wonderwil wil ons dan vir die eerwaarde self besig om met sy familie wil ons God bes te seën. En sterkte wil ons toebid in hierdie moeilike tyd wat natuurlik voor lê. En wat ook dan aan doen redelijk sê wat ook al. Ons vertrou dat die Here sal bystaan. Kom ons sing dan die troostgesang vir hulle. Die troostgesang is Psalm 4:6:1. Psalm 4:6:1 vers 1. Versie 1, 2, 3 Liebe broers en lieve sisters, Petrus already, we have come to this place gathered in His name, en dan vra ek my sister Gladys om vir ons die kerse op aanspreek. Sister Jane sal die kerse lei. We have
se item te lewe en hulle sal self die stuk vir die post inlei en daarna sal ons besoekers en skiensmokkansters vir ons lewe. So the first thing that we'll be playing is harmony. Words is very simple. God has love and peace in this land of the Lord. Let us all live in harmony with God. Thank you.
geseënde dag word hier almal toegewid. Namens die Kingsmore Choristers wil ons die groet van môre met die woorde van die psalmdigter. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. So wil die psalmdigter elkeen van ons vanmôre bemoedig as 'n feesvierende gemeente en ons oproep om die Here te loof en te aanbid, om ons as gelowiges te nooi om God te aanbid met lofsange en hom te dank vir sy soewereiniteit. So wil ons vanmôre as Kingsmore Choristers saam met u as gemeente lofliedere sing en daardeur getuig wat 'n groot en almagtige God ons aanbid. Baie dankie en groot waardering vir die voorreg vanmôre om in Bonteheuwel te kan optree. Aan die leraar en kerkraad, baie dankie dat u ons aansoek om Bonteheuwel te besoek goedgekeur het. Ons besoek is deel van ons opdrag volgens ons grondwet om die evangelie te verkondig deur middel van ons sangbediening. En mag die bediening van die woord van môre, die lofliedere vir elkeen van ons van môre tot veel heil en seën wees. En ons in hierdie komende week getuienis van sy naam te kan wees. Nogmaals baie dankie vir hierdie geleentheid. Morning, brothers and sisters. Our two songs, let's just do song titled Let All Men Sing, followed by Let There Be Peace on Earth. Thank you.
Onze eerste ochtend, lieve broers en susters, as gesang 379, terwyl ons vrylik offer vir die Here. Gesang 3, 6, 9, en sing daarvan, so al 4 die verse. Waar is Jesus, my verdanger, my geliefde Here en vriend, dat van trane is my banger, sê my waar ek hom kan vind, want my siel verkwyt in sonde af, ek moet in droefheid swak, want die vroegste oggend sonde, soek ek hom in die nacht. Gesang 369, vers 167, so al 4 die verse, terwyl ons vrylik offer vir die Here, waar is Jesus, my verlanger?
ons skrifteer lees in die broers en susters, vind ons in die Ou Testament. In die Ou Testament, die 5de boek in die Ou Testament. Dis die 5de boek in die Bybel. Deuteronomy, hoofstuk 7, vers 6 tot vers 12. Our scripture reading this morning comes from the 5th book of the Old Testament, the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 6 to 12. Deuteronomy is in the Old Testament. Thank you, brothers and sisters. Before now, on the story, we will pass the scripture reading. Goeiemôre broers en susters, kinders en jongmense. Kom ons lees saam. Jy is 'n volk wat die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Die Here het jou nie gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou liefhet en hy sy belofte nakom, wat hy met eed gekragtig het aan sy voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van Farao, die koning van Egipte. Wie dan nou? Die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God, wat sy verbond in stand hou en sy liefde toon tot aan die duisende geslag van hulle wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam. Maar hy straf elkeen wat hom haat. Hy bring hom om, hy laat nie na om elkeen wat hom haat te straf nie. Daarom moet jy die gebod, die voorskrifte en bepalings wat ek jou vandag gegee het, gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. As jy goed luister na hierdie bepalings en hulle gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal die Here jou God sy verbond nakom en sy troue liefde aan jou toon, soos hy aan jou voorvaders met die eed beloof het. Amen. Ons kerkwoord sal nou sang sing. Die Here is my Heer. Nou weet ek ook, pastor my genoem, die voorlede wat hier is in die gemeente, kan ons ook join. Saam, ek moet ook mee. Het specifiek gesê, ek is gewaar. Jesus
Liewe broers en liewe susters, wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie vanoggend om in die huis van die Here te kan staan. Vir 98 jaar het die Here ons gedra, bewaar en beskerm. Sy genade is getrou en bly aan die ewigheid.
Ons dank die Here vir 98 jaar, waar ons nog steeds staande is, 2 jaar voor ons 100ste bestaan. Maar liewe broers en susters, hierdie belofte wat die Here vir ons gegee het van sy genade, het begin op die 8ste Julie 1928 te Groet. Daar het 'n klein groepie gemeentelede bymekaar gekom en besluit dat hulle nie meer deel wil word, deel wil wees van die destydse Stellenbosch Reinse gemeente nie, maar dat hulle op hulle eie wil wees. Daar, op die 8ste Julie, is 'n nuwe saad gesaai en geplant, wat gelei het dat ons vandag 98 jaar in terugkyk en die goedheid en guns van die Here. Nie net hoe ons hierdie pad gekom het nie, maar wie ons geleid het hiertoe. Ons teks vanoggend in die boek van Deuteronomium hoofstuk 7 praat spesifiek van 'n volk wat gekies is deur die Here homself. Moses praat met die kinders van Israel, terwyl hulle op die drempel staan om die beloofde land binne te gaan. They are looking back at the wilderness they have survived. And they are looking forward to the future God has prepared for them. And in this crucial moment of transition, Moses paused to remind them of who they are and to who they belong. In verse 6 en verse 7 sê Moses baie duidelik vir die volk, listen, you are the holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you. For you were the fewest of all people. Nou, lieve broers en lieve susters, toe hierdie gemeente op die 8ste Julie 1928 besluit het dat hulle selfstandig moet wees, kom hulle by mekaar en hulle rig vir hulle so 'n singhok plekkie op in Dolbenstraat. Hier en dit is daar waar die gemeente by mekaar gekom het. Verder gebruik hulle ook hierdie singhokkie as 'n skoolsaal. Daar het hulle die evangelie verkondig en daar het hulle gesorg dat Jesus die middelpunt moet word van hierdie gemeente. Hulle is dus uitgekies, verkies deur God as 'n heilige volk om sy evangelie verder te verkondig. Nou, as ons so 'n bietjie kyk na die geskiedenis, die broers en susters, en dink ons terug na 1928. Ons dink aan die pioniers van hierdie gemeente begin het daar te doen. Hulle het nie 'n groot gebou gehad. Dit was 'n sink gebouetjie wat hulle gehad. Hulle het nie politieke mag gehad. Hulle het nie finansiële resources gehad. They were, as scripture tells us this morning, they were the fewest of people. And that is exactly what makes this group of people that started the congregation way back in 1928 so significant. It reminds us that the Moravian Church, the heritage was always about a hidden secret. From the early days of Johannes and Count Zinzendorf, our church was known that God does not look for pracht and building, but God always looks at the heart of people that are committed to His calling and to His will. And that was exactly what these few people did.
they stay true to the calling that the Lord has put on their hearts, to make sure that this little light will shine until today for 19 years. God chose the small flock in Guru, not because they were mighty, but simply because He loved them first. It was an act of pure grace. Every baptism, every confirmation, every choir, every gathering, even when the brigades, the brass bands were playing in the streets of Guru, it was a testimony to the fact that God has set His heart upon this congregation. God has called us. No one else. We were called to God as a special group to serve Him and to be faithful to Him alone. Maar jy weet, broers en susters, daar het dan ook ander verwikkelinge plaasgevind onder die jong gemeente. And we look at this text from Deuteronomy. It was just after the Exodus, when they left Egypt, and standing on the brink of entering the Promised Land. And even in our lives, life of Guru, there was also an Exodus that needed to take place. And it is called the Group Areas Act. Now, if we go back to the history of South Africa, we will find out that hier in 12 die nasionale partij en Unie partij moest beginnen make strides in South Africa. And in 1912, they started already with the Land Reform Act, making sure that people of color will have to move out of their areas. So, if we look back at 98 years, our church was also part and was removed from Guru. And they were scattered. Bishop Davis, Ontiago, the seats. Wherever they could find place for the colored community to stay. Our congregation, we know what it means to face our faith. Ons weet, die broers en susters, wat dit is om 'n farao te konfronteer. So we cannot celebrate our history without acknowledging the painful scars of our journey, where we are coming from, and where we are today. So, in hierdie tyd wat die gemeente daar was, het daar ook ander dinge gebeur, soos ek reeds genoem met hierdie groep gebiede wet. En die kerk het ook daaronder gelei. Maar daar was ook die Reinse kerk self, wat besluit het, dat hulle nie meer sendelinge kan stuur na Suid-Afrika om die werk voor te sit. En hulle het in Stellenbosch by mekaar gekom en begin kyk na die gemeentes wat hulle bedien. En hulle het besluit gemaak, kom ons gaan na die gemeentes toe. En ons gee vir hulle opsies na watter gemeente, watter kerkdenominasie hulle wil graag gaan. En ek kan vanoggend met die 4 weer noem, die broers en susters, wat eie is aan die Moraviese kerk. So toe die Reinse kerk kom en hulle hou vergaderings in 4 gebiede. In Wuppertal, in Wynberg, in Bellville en in Guru. En so en aan my kloospunt. Dis die 5 gebiede. 5 gebiede. Is Wuppertal, Wynberg, Guru, Bellville en die kloospunt. En hulle hou vergadering met hierdie gemeentes. En hulle vra vir hulle, sê vir ons, watter gemeente julle wil gaan. Ons gaan nie meer vir julle bedien nie.
al hierdie 5 gemeentes almal besluit hulle gaan aan die Moraviërs. En die enigste rede waarom die Reinse kerk daai teks in die geskiedenis die Moraviëse kerk genader was eenvoudig. En die Moraviërs is bekend daarvan en hulle opleiding gegee aan mense. In die eerste plek het hulle skole gebou in Aries. En die Reinse kerk het gekyk na hierdie gemeente, 'n klein groepie, 'n klein bediening in Moraviërs. En hulle reik uit na die Moraviërs en hulle vra vir hulle, of julle gaan na die ENG kerk, of julle gaan na die Alpynse kerk, of julle gaan na die ander kerk toe, of ons gee vir julle die Moraviërs. And Guru has said to the gemeente, we don't want to be under the apartheid law anymore. Because this ENG kerk started with the apartheid laws. And they are going to chase us out of Guru because at that stage Guru was classified as a white king. So we will go to the Moravians. En as jy mooi kyk na die 5 gemeentes wat ek genoem het, wat die broers en susters, Matroosfontein het 'n skool. Dalwil het 'n skool. Goodwood het 'n skool in Goldmanstraat gehad. Wuppertal het 'n skool in Wynberg. Het 'n skool in Wynberg. Palmerston, hè? Palmerston. Skole. En die Reinse kerk het geweet dat hierdie mense, Moraviërs, gaan die mense lees skryf. En soos ons gehoor het, ons se jeugdagdiens, dit is wat die oude mense voor bang was, dat ons kan lees, skryf, en dat ons kan verstaan wat vir ons voorgeskryf is. Hierdie 5 gemeentes besluit dus in 14 April 1951, we gonna move to the Moravian Church. En op 10 Junie 1951 was daar dus 'n groot diens in Guru, waar beide superintendent, wat vandaag bekend staan as die president, soos ons vandag sal sê, hy het later biskop geword van die kerk, en waar de biskop P.W. Shaw, nie P.W. Borden, P.W. Shaw, hy was deel daardie tyd, saam met die Reinse kerk, om hierdie gemeente te ontvang, as deel van die Moraviërs. Dit werd plaasgevind op die 10de Junie 1951. En daardie tydstuk, liewe broers en susters, toe hou hulle nog kerk in die sinkgebou daar in Goldmanstraat. Op die 10de Junie, 'n jaar gelede, 1950, voor daardie tyd, kom die vrouwevereniging van Gulu. En hulle sê, ons kan nie die Here aanbid in 'n sinkhof nie. Die boek van Joel leer vir ons dat die Here het die beste nodig. En sy huis moet 'n huis van aanbidding wees. En die vrouwevereniging van daardie tyd, onder leiding van juffrou Philander, gee 'n aantal geld vir die waarde Philander. En sê, gaan en gaan koop vir ons plek waar ons 'n kerk gebou kan bou. Die waarde Philander reik uit na superintendent de waarde P.W. Shaw. En hulle twee gaan na die munisipaliteit en hulle gaan kies 'n plot daar in die Straat. Nou, as jy nog nie in Gulu was nie, as jy nog nie soos goeie Kaap was, nog nie in Gulu was nie, gaan jy Goldmanstraat kry, gaan jy vir Anderson Straat kry. Hulle is langs mekaar, agter mekaar. Ons nog een PEA, ons sal sê, hulle is langs mekaar, en Kaap sal sê, hulle is agter mekaar. Hulle is net so langs mekaar, in die twee straat. Ja, hulle werk op die straat. En Biskop Schaubers en die waarde Philander gaan koop toe hierdie plot. En op die 10de Junie 1950
vra hulle vir meneer Christian van die Linde gemeente om die bouwerk begin die Andersonstraat. U weet, hulle het ons nou besluit dat hulle nou aan gaan sluit met die oorhandigings. En op die 4de November 1950 word die hoeksteen gelê de Andersonstraat. Ek het nou vele kere gery daarna, weet ons ons al mosk, daarna die mosk toe, en gaan vraag, please give us our, what is it called, our hoeksteen. Please give us our cornerstone, because we need that cornerstone as part of our heritage. They don't know, we don't know where this cornerstone is. Actually, it was a good for it, because that's a monument. It's a monument. This building is more than 100 years old. I don't get what's so dying. He said, so please give us, we need that cornerstone. I let them only forget all of this. So the group there is act, dear brothers and sisters, forced the congregation after they built that church in the street. And after they moved to the Moravian church, later on, they were forced to be moved out of group. They were scattered across the Cape Peninsula. But we as Moravians know how to face a failure. We have one powerful weapon that lasted for so many years. In the 17th century, we started with 100 years of prayer. And today, prayer is one of the most powerful weapons that any Christian can use. And the Moravians prayed, the Lord guided them here to them. They were helped with the congregation of Bridgetown. Members from Bridgetown came into the area of opdracht van die waarde Kronenberg. Om te gaan kyk, waar is die mense wat who were forced to be moved from the areas. So kom hulle in Bondhewe, wat daar net nog bekend staan as Jakkalsplekplaatse. En dan kom hier aan en vind what we call in the Moravian history the hidden seat. The hidden seat. When people still worship the Lord, but they have to be undercover. God preserves people from people to stay faithful to Him. So, the Pharaoh of today could never defeat the word of God. The word. Die vaders wat ons elke dag ervaar in onze lewens, lieve broers en sisters, kan nie dit wat die Here in ons begin het. So paar weke gelede was een van onze dagtekste, onze Nuwe Testament dagtekst, so woord in die boek van Kolossense, He who started the good work in you will make sure it is there until it is completed. So when the church started way back on the 8th of July 1928, 98 years ago, even though we were forced to be moved from Gurut, God preserved us. He started a good work in that few congregants that we can still have today, a century into the week. Here, laat me toe, lieve broers and sisters, that the Father of the group that is active stopped his work. Die Israeliete staan voor die beloofde land, gee Moses vir hulle een opdrag. Remember where you are coming from. Remember what the Lord has done in your life. And don't forget the goodness, the grace of the Lord Jesus Christ. When you enter into the promised land, the land that the Lord has promised your forefathers, think back how the Lord kept you safe and fulfilled all His promises in your life. And let us, dear brothers and sisters,
Wanneer ons die genade, and we look at the grace of the Lord, we have to look at what the Lord has done in our lives. Look back at your own lives and see what the Lord has done in your life. Look back at the 98 years of this congregation and see what the Lord has done. His grace is sufficient for each and every one of us. Wanneer ons dus vorentoe kyk na die toekoms, die broers en susters, en verhoor geen struikelblok ons onder te kry. Yes, our motto teaches us, in essentials, unity, in non-essentials, liberty, and in all things, love. So yes, dear brothers and sisters, ons gaan verskil met mekaar. Ons gaan, ek wil nie ek weet nie wat is eindelijk, maar ons gaan op verskil met mekaar. We will have divisions amongst each other, but that is the 90 essential things where we are supposed to have liberty. I think the essential things we must have unity, and in all things, love. And this is what makes this congregation so unique. That though we differ from one another, we still have love in everything. And I don't want to tell you a copy tea with a cookie. I would love to show you how we live us. And in everything, dear brothers and sisters, we live out this motto that the Lord has given to the Moravians way back in 1920. This essentials, unity, in non-essentials, liberty, and in all things, love. Deuteronomy teaches us that God has chosen you to be His chosen nation. Die Here het vir ons gekies as broedgemeente om 98 jaar nog steeds staande te bly. Ten spyte van al ons uitdagings wat ons gehad het, ons is nog steeds hier en ons gaan nie weg nie. We're not going away. Not like the flow boxes yesterday that went away when they were starting. We are not going away. We are moving forward. We are moving forward, brothers and sisters. We are moving forward. We are making sure that God will have started the good work in each one of us. He will complete it in us. Let us move into the promised land. Let us move into the new era of 100 years in 2028 and continue to serve the Lord with love, united, and with dedication and commitment. For the Lord is our rock, He is our provider, and He is full of grace. Let His love for us, who chose us to serve, to work with, and to be committed to His cause, let us serve one God, true God, the only God that we know, the God that destroyed Pharaoh, the God that helped David kill the mighty Goliath, the Lord that let the church fight the apartheid system and gave us a new democratic country in 1994. Let us serve that God and open doors for new congregants that brought families together through baptism, through marriage, and even funerals. May we always let this God lead us and let us hold on to the Lord of ages. May this day be a day of us remembering of the Lord is done. Let us look into the future for the next 98 years, what the Lord can do. Grace and blessings to us all, and may the love of God continue to shine upon us from now and forever. Amen. Kom ons bid saam.
Dierbare God en Hemelse Vader. Dankie Vader dat ons vanoggend 98 jaar van genade en vier. Ja Here, jare waar U in beheer was van ons lewens. Dankie Here vir ons pioniers wat hierdie gemeente begin het as 'n klein skaal. En vandag en oor die jare het ons gegroei, Here, het ons kragtig geword in U. Help ons om vas te staan, Here, op U beloftes, op U roeping op ons lewens. Dat ons nooit sal vergeet, Here, waar ons gister was nie. En lei ons in die toekoms wat U in U hande het. Kom, Here, seën ons as 'n gemeente, seën ons geliefde Moraviese kerk, en laat ons altyd weet, Here, dat U is die God wat leiding gee, die ons bestuur, selfs in moeilike en donker dae. Kom Vader, en hou ons verder in die honde van die hand, waar ons verder gaan met die evangelie te verkondig, hier in die gemeente, in ons gemeenskappe, by ons families en vriende, en selfs om het te vertel aan die hele wêreld, wat die Here kom doen in ons lewens. Ons eer U, ons dank U, dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons roep nou die broers en susters op die dienst van Francis, wat ons weer in sal hê. We bless your name. You are my refuge. You are my refuge. En aan een ons altijd total praise. Nog hier met dat. 4 keer. Want één keer week. Total praise. Hier, die keer. Hotel, ja. Praise. Dan Offer me food, divine protection.
beide al vier sangstukken. Baie dankie sê aan die team voor wat hierdie dag meer spesiaal gemaak het. Baie dankie. When I remember what the Lord has done, I will never go back. Amen. Saam gesing terwyl ons vrydag oggend vir die Here. Gesang 315 algemeen die verse wys 134 en gesang 315 God is die liefde op blinde boodskap. God is die liefde, hy het my lief gesê dit nog eenmaal. God is die liefde, hy het my lief. Gesang 315 terwyl ons vrydag oggend vir die Here en onmiddellik na Sam sabi masay ko for ons sphere island consider. In 315, by si 115 the Bible says Yeah.
Broers en susters, ons kan ek kom van baie besondere diens. En ons gaan dit julle dankie sê. Dankie vir jullie dankie. En by allemaal wat opgevoed die tegenwoordig. Onze gasten, kies nog baie dankie. Weet, dat is maar baie logistieke plannen en goed gemaakt om gasten te maken en elkaar te krijgen. Dat heb je voorkomen in die ogen om hier samen ons te leren te doen. Sê ons vir baie dankie. En die gasten wat ek gekom, sê ons baie dankie. Ek weet hoe daar iets is hier. En ek wil van allemaal gehoorreis, maar ons moet nog een beetje is. Maar ons moet nog om te alsjeblieft. Vrees die stophaven die dit samen ons. Die gemeente en trouwens, de gemeente van die kinderdag in dat is dit. Wat grote
anders kyk ek aan die oproep wat ons maak. Dat iemand paapetjies kan staan en net besluit wat die kan bring. Om hier te kom, dat ons net samen met elkaar aan verkeer, in gezellig verkeer, in onze gasten, die zo kan van haar. Regering, allemaal wat doen. Dank u. En iedereen is in ons bij dank u. Kom maar, ik ben nog niet laat, hoe ik ook nakomen. Maar kom maar niet eens niet. Dit wordt die komen niet eens. Hij is nog gekleed hier. Weer was dit volgende dag. Ik heb nog geregeld toen naast nou. Hier bij dank. Zo, ik ga nog een dier in de honing, om dat afgesloten. En hier is onze harten lopen oer aan dankbaarheid. Dank u. Ere vir die genade vir die werksweet wat ons vooruit gaan om ons daglikse te doen. Here, vanmôre kom ons en ons kom offer weer aan U wat ons ontvang het. Vader, wil U die offerande kom seën en uitbreiding van U kom. Seën weer in elke sak waar U dit kom. Seën weer in elke gesondheid vir 'n nuwe werksweet wat voor U. Dra U hier in elke gee hulle ook goeie gesondheid. Ons eer U, ons lof U en ons prys U. Amen. Wil baie dankie sê, liewe broers en susters, vir die geduld, die geduld vanoggend, asook vir die voorbereiding, die afgelope week vir die erediens. Kom en ons ontvang die seën van die Here. En ons gaan met daar die seën na verskillende wonings van hierdie dag, asook vir die komende week. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle skyn en die genade wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Ons vra die gemeente om te bly sit asseblief dat we u bedien vanoggend. Wens jy 'n geseënde dag toe. Dis veilig, wees geseënd. Baie dankie. Vra jy om te sit net. Waarop op die